Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza nshuti mukunzi w'umuco wa TV ndetse na radio televiziyo Nuru ya Mashariki, twongeye duhuza umurongo nk'ibisanzwe kugira ngo tugaruke ku makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba by'umwihariko amakuru y'imirwano ndetse na politiki muri rusange. Ku murongo wa mbere Ndumushakamba, Bwana Sentama, uramahoro? Muraho neza Umushakamba. Yego, turakomeye. Yego. Tugeze ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 2024. Makuru yacu y'ikinyarwanda tugiye kugarukaho haribanda ku kiganiro Major Lieutenant Colonel Wiringoma yagiranye n'itangazamakuru. Bambabarire Mukanari mvuze Major kandi ubu ngubu ari Lieutenant Colonel. Uyu ni umuvugizi mu bya gisirikare wa M23 kandi tubuze kureba ku mirwano iri kubera mu bice byo muri Masisi yagaragaye uyu munsi, yabaye uyu munsi. Si ibyo gusa kandi turi burebe uburyo FARDC, FDLR na Wazalendo biyunze mu gihe bamaze iminsi barwana ubutitsa. Turi buze kureba kandi ko kuri M23 yanyomoje umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wongeye navuga ngo no kuyikora mu jisho iyishinja ibyaha bitandukanye ibintu bahora bakora. Bwana Sentama, izi nizo ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho, ariko ikiganiro cya Wiringoma n'itangazamakuru wagikurikiye yibanze kuki, yagarutse kuki? Urakoze Umushakamba. Lieutenant Colonel Wiringoma ubibutse ko ari umuvugizi w'ishami rya gisirikare rya AFCM 23. Akaba yaganiriye n'itangazamakuru, yagarutse ku karengane gakorerwa abakongomani bose muri rusange, avuga ku kibazo cy'ubwenegihugu aho bamwe bemerwa nk'abenegihugu abandi ntibemerwe. Akomeza atanga ingero z'uko hari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kuko abenshi bakunze kubihakana ko nta bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babaho muri Kongo, ahubwo babita abanyamahanga. Ibi rero yavuze ku kibazo cy'ubwenegihugu, avuga ko biteye agahinda kubona leta ya Kinshasa yemera FDLR baje ejo bundi ikanga abakongomani nyabo isangaho. Ibi rero yabivuze, yatanze urugero. Leta ya Kongo Kinshasa yemera FDLR ikabashyira no mu ngabo, ariko yagera ku bakongomani yari isanganywe, Bwana Mushakamba, abo ntibemere, ikabahakana, ntibemere ko ari abenegihugu. Ibyo ngibyo biragaragara, ngira ngo aho ivuga ko abagize M23 ari abanyarwanda, ikavuga ko ari abanyarwanda bateye igihugu cyabo cya Kongo, ariko kandi bariya ntabwo ari abanyarwanda, ni abakongomani. Ati biteye agahinda, birababaje kubona Kinshasa yemera FDLR ikabafata nk'abenegihugu, ahubwo abari basanzwe ari abenegihugu ikabahora uko basa, ikabahakana, ikabihakana, ikabita abanyamahanga. Yavuze yari mu kiganiro, kuko yari mu kiganiro bamubazaga ibibazo agenda asubiza, ariko yamaganye bariya bose rero bahakana abanyarwanda, bahakana abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Atanga urugero ati, ni gute umuntu utuye ahitwa Imatadi, Mushakamba, Imatadi urahazi? Oya. Imatadi ni hamwe Kongo ikora ku nyanja hirya mu burengerazuba, hariya ni muri Bakongo. Umuntu utuye Imatadi nko muri Bakongo ntabwo ashobora kumenya ko Ibunagana, Igoma, Irucuru, Irumangabo, Irugari, ntabwo ashobora kumenya ko aho hose havugwa ururimi rw'ikinyarwanda. Ati n'ikimenyimenyi ku bwa Mobutu, umugabo witwaga Bisengimana yari umuyobozi w'ibiro byo muri perezidansi, icyo bita kabine. Ati yarayoboraga, uwo yari umukongomani uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, yari umututsi. Hari n'abatabashije kuvuga, ariko dushobora kuvuga ahangaha. Hari abo nzi nanjye ubwanjye, hari Senzeye wavukaga muri Rucuru wabaye minisitiri, hari bariya ba Rwakabu bashinga wabaye, babitaga abakomiseri du peuple, ni ukuvuga ni abadepite. Hari
hari benshi, hari abari mu gisirikare, hari abakoraga imirimo itandukanye, hari Gaston Rwasamanzi wabaye minisitire, yanayoboye ikigo cyitwa amiza ni ikigo cy'ubwikorezi bwo mu mazi. Abo bose ni abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abakongomani babayeho hariya, kandi bari abakongomani bagiye bakora n'imirimo ikomeye hariya muri Kongo. aravuga rero ati Ikibumba, Igoma, Rumangabo, Rugari, Rucuru hose havugwa ururimi rw'ikinyarwanda. bongeye baramubaza batese abishwe igishishe yishwe nande. aravuga ati ni bande bishe abantu Igoma, babandi bicwaga na za ngabo zirinda perezida, bamwe bitwaga Bazarendo bo muri rya torero. yego nawe arabaza ati ni bande babishe, ni bande baheruka gushyingura abantu 200 bari barishwe nande, ni bande baheruka kwica abantu batagira ingano muri gereza ya Makara. ibi byose bikorwa na leta. ibyo byose uwabibaza yabibaza leta ya Kinshasa. Ngoma rero yaganiriye n'abanyamakuru kuri ibintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye bamubazaga, agenda asubiza mu ncamake. n'ibyo nshobora kuvuga. yavugaga mu ndimi, hari aho yavugaga mu Lingala, hari aho yavugaga mu Gifaransa, hari n'abamubazaga mu Lingala abandi bakamubaza mu Gifaransa. mu ndimi bashoboye kubazamo bamubazaga kuko zose zivuga agasubiza. ibyo navuga ku kiganiro cya Wiringoma, Lieutenant Colonel Wiringoma n'abanyamakuru. murakoze cyane Bwana Sentama. ngira ngo nk'uko wari ubivuze, bano benshi mu bavuga ikinyarwanda bari muri M23 barwaniriye igihugu ubwo bakuragaho mu mbuto bashyiraho FDL, ari nayo yashyizeho Kisekedi twavuga cyesha ubuyobozi, ariko bikarangira uyu munsi ari bo bari kurwanwa, ndetse na Kabila bashyizeho nawe yarabarwanyije. gusa ukuri kuzageraho ku isobanure. Bwana Sentama, reka dukomeze ku yindi ngingo, turebe ku mirwano yiriwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice byo muri Masisi. Bwana Sentama, amakuru nk'uko byemeza remeza yuko ahitwa Kitso na Nyakagina ndetse na Gasheberi, ahangaha ni muri Masisi, haramukiye urugamba rukomeye, aho ibyo ubushakamba ahantu tubanza tuhasobanure gake. yego nta kibazo. Kitso, Nyakagina ahangaha ni mu nkengero, ni hafi ya Bibwe. yego. Gasheberi ho ni hariya hafi ya teritwari ya Masisi, icyicaro cya teritwari. rero ni ahantu hari n'intera hatandukanye. abantu bari kuhamenya. Kitso ni umusozi uri hejuru ya Bibwe centre. ahantu sibwo bwa mbere baharwanira, bajya bahafata barangiza bakagaruka inyuma Inyange, bakizongera bagasubiraho bakahafata ba bandi bahirukanye bahagarutse. yego. nibyo ni imirwano ya M23 yagabweho ibitero na APCRS z'abanyatura z'abahunde, ndetse zifatanije n'izindi nyatura zitandukanye, ndetse na FDLR bagaya ibitero mu saa 8 z'ijoro n'igice, saa 8 n'igice z'ijoro. M23 irabakubitira bashwiragiza, barirukanka bakwira imishwaro. M23 bucya hatuje, ariko nanone intambara irongera rota mu gitondo, aho intambara yongeye nanone guhaguruka mu masaa 4 nibwo imirwano yongeye nanone, aho imirwano yamaze amasaha 3 M23 yongeye kubakubita irabashwiragiza, barirukanka bakwira imishwaro. saho gusa kandi kuko nahitwa Mugogo, mu gace kabarizwa muri Nyiragongo, muri teritwari ya Nyiragongo. Mugogo ni agace muri iki gihe barasaga kuri FDLR, niho yari yarayihungiye cyangwa yari ifite ibirindiro, ariko M23 nayo yanze ko bakomeza kuyiba hafi no kuyishotora, nuko irabarasa ibakoramo operasiyo nziza cyane, aho 12 b'aba FDLR bahaguye. aka gace bikaza kurangira M23 igafashe ikambuye izi FDLR,
ku buryo abo muri biriya bice bavuga bati nta handi nyine ubwo FDL zongeye kwegera umujyi wa Goma, cyane ko mu kanya nk'uko turi buze kubireba bamaze kwiyunga. Si ibyo gusa kandi Gashuga muri Rucuru naho hajya Gashuga ni Rucuru ni Gashuga ntabwo ari Rucuru bwari Mushakimunda, Gashuga ni muri Masisi ariko hagabana na Rucuru neza. Gashuga ni ku murongo umwe na Mweso, iyo umanutse Kicanga, Muhongozi, Mweso, noneho urenga Mweso ugera i Gashuga, ni ahantu hari isoko rinini cyane. aho ngaho Gashuga ukomeza, ariko Gashuga igarurwa n'umugezi wa Mweso, kandi hakurya y'umugezi ni muri Rucuru, hakurya muri Masisi. Yego nibyo, muri Gashuga hari ibirindiro bya M23, ni ibyo CMC Nyatura ya General Guido General Domi nako bagerageje kugaba ibitero kuri M23 irabakubita. Ni imirwano yabereye ku musozi wa Kahumba. Kahumba hari n'abitwa Kahumba ariko cyangwa Kahumba biterwa n'uko umuntu asobanura. Ni imirwano, ni ibitero byagabwe kuri M23 saa 9:55 za mu gitondo mu rukerera. M23 irabakubita, nabo bakwira imishwaro basubira inyuma. Urumva yari gahunda yo kuza gutesha umutwe M23 no kureba niba koko M23 igihari, ariko bagasanga M23 irahari ihagaze bwuma. Yo niyo makuru nabashije kwakira y'imirwano y'uyu munsi bwana Sentama. Urumva iyo uvuze Gashuga na gace kegera kafatanya n'ahitwa Imisinga ukahava werekeza i Karembe. Yego, Karembe ubwo ni muri Warikare, wageze muri Warikare kuko niho aziriya teritwari zigabanira Masisi, Rucuru na Warikare. Ariko nanone mu ruhande rwa Masisi iyo umanuka ni ibumoso, yego, hariya niho bakunze kwihisha hitwa za Bweru, mu bindi bice kuko Bweru ijya kwegera za Kivuye. Yego, kandi baba baturutse pfo ku amashyamba afatanye na Bibwe, ahitwa Mahembe, Bikiro, Imuhanga, yego. Aho ngaho rero hari amashyamba manini amanuka akazagera n'Ipinga. Yego, urabona rero baturuka muri biriya bice, kandi twigeze kubibona ko FRDC batanga intwaro kuri kariya kabuga k'indege k'ahantu bita Ngasa muri Pinga. Yego, uko ari kare hariya hamwe wigeze kubona Guido Shimirayi amanuka n'indege y'akajugujugu. Hariya niho bazishyira noneho bakazitangira hariya. Biroroha rero kuzamuka bifata nk'amasaha 3-4. urumva ko bashobora kuhaza banyuze hariya biroroshye. Yego, nibyo. Reka turebe mu mujyi wa Goma uko byagenze ubwo habagaho ubwiyunge bwa Katanyama zose hamwe zari zarashwanye, tutazi n'icyatumye zishwana, ndetse amakuru aremeza ko generale bavugaga bari guhiga ari we General Omega, nta kumuhiga ahubwo arimo gusangira na generale Chiko mu mahoteli mu mujyi wa Goma. Abandi bibwira ngo bagaragaza ukuntu ibyumba byabo muri hoteli bikurikiranye. Bwana Mushakamba, ni nayo mpamvu iriya mirwano twayitaga ikinamico. Yego, twayitaga ikinamico, burya byari ukwimuka. bimukaga FDLR bayizana mu kibaya bayigiza hino hafi y'umupaka n'u Rwanda. Yego, wari umuhango wo kwimuka, sinzi umuhango wo kwimuka niba nabwo barasa. Nanjye rero babeshya ko barwanaga, ariko byari ikinamico, twarabivuze. Kandi nibyo, hari umuntu ushobora kuba atarabyumvise neza igihe yarambajije, arambaza ati ntimukavuge isubiranamo, ariko umutwe w'inkuru wabaga ari isubiranamo, ariko wakurikira inkuru ubwayo ukaza gusanga byasubiranamo ari ikinamico. birumvikana. uwo muntu rero ambabarire yabyumve neza, twavuze isubiranamo nyaryo, ahubwo byari ikinamico. biranagaragazwa n'uko wumva ko baturanye bavuze ko yamuhigaga, yari yazanye misiyo yo kumwica, agomba kumwirenza, ariko
kubona sinzi niba mwegereza yenda kugira ngo azabikore mu buryo bumworoheye nabyo byashoboka ntawamenya, ariko kubona baturanye bari muri hoteli nahoze mbona bavuga bati dore icyumba cya Ciko kiri aha ngaha, dore icya Ntawunguka kiri hariya, ukabona ni ibyumba bikurikiranye rwose, ni abantu ubona bigize hamwe bakorera hamwe. birumvikana. Yego. Nibyo bwana Sentama, mu mujyi wa Goma habereye ikiswe umuhango muri ya kinamico yabikomeje cyangwa serizi ikinamico cyangwa ibikindi gice gikurikiye, aho FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR bibumbiye hamwe mu mujyi wa Goma bari guhuzwa n'uwitwa Faris Sikambwe. Ubu bwiyunge nk'uko nari mbivuze bwayobowe na General Sikambwe wabaye umuhuza hagati ya FARDC, Wazalendo na FDLR nyuma y'imirwano yari imaze iminsi bahangayishije. Intumwa 20 nizo zari zihagarariye impande zombi, yaba Wazalendo, aba ofisiye ba FDLR bari bayobowe na Meja na Majoro biza bishaka Bosco, umukozi w'ibiro bishinzwe iperereza muri FDLR Foka, ndetse na guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Peter General Nkuba, hakaba kandi na Lieutenant General Faris Sikambwe nk'uwari ukuriye ubuhuza, ari nawe kandi ukuriye ibikorwa bya operation mu karere ka Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, n'abandi bayobozi ba gisirikare batandukanye. Icyari kigenderewe ko ari uguhosha umwuka mubi wari umaze iminsi uri hagati ya FDLR, Wazalendo na FARDC nk'uko amakuru abyemeza. FDLR ivuga ko yatewe mu birindiro byayo biri ahitwa Shove na Mubambiro, bibarizwamo abayobozi bakuru b'uyu mutwe wa FDLR, ikaba yaratewe na FARDC nk'uko twagiye tubibatangariza, ndetse ngo habashije gufatirwamo ngo abarwanyi ba FDLR bagera muri 13 barimo Kapiteni Sharma wari ushinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga ndetse na Sergeant Sankara. Ku ruhande rwa Wazalendo bavuga ko ibirindiro byabo bya PSRS biri ahitwa Rusayo byatewe n'umutwe wa Hibu, hicwa Abazalendo 20 ku ruhande rwa leta, hapfa abarenga 8. Andi makuru kandi ngo si Rusayo gusa kuko nahitwa Mugunga na Kibati hose hari hakambitswe n'abarwanyi ba Wazalendo, haratewe haratwikwa, ariko nyuma baza kuvuga ko bari babiteranije n'aba FDLR. Uruhande rwa FARDC birumvikana rwagerageje kwiregura muri ubwo buryo, n'abandi bireguye mu bundi buryo, ariko urumva ni ukwiyunga cyangwa ni impamvu zo kugira ngo ni ibintu bibiri, harimo kugira ngo bamwe mu Wazalendo cyangwa abasirikare bo hasi bongere batuze bitewe n'uko harimo abapfuye muri bo, hari abagifite inzigo n'umujinya, ariko nanone indi mpamvu ni ukugira ngo bajijisha amahanga ko umugambi wabo wo kurwanya FDLR yamayeri nyine yo kubeshya, kubera ko u Rwanda rubatsindisha ingingo yo kuvuga ngo FDLR. Rero muri yamayeri yo gukinga irido mu cyumba, gushyira irido rikomeye mu cyumba FDLR irimo, kugira ngo ikunde ifuberwe neza, isasirwe neza, igaburirwe neza, nta muntu ubibona, bagahitamo gukingaho iryo rido ryitwa kuyirwanya ndetse n'ibindi. Bwana Sentama, ndumva ari uko byifashe. Yego niko byifashe, kandi bambwira ukuntu abantu barasana barangiza bagahaguruka bakajya guhurira mu cyumba cy'inama, ababayoboye bagaturana muri hoteli, bagasangira inkoko, bagasangira byeri. Ibi ntabwo wabisobanura Bwana Mushakamba, ndanabisubiramo, ni nayo mpamvu twabyise guhangana by'ikinamico, byari ikinamico, ko urabona ko ubufatanye bwabo bwakomeje. Yego nibyo. Reka rero dukomeze turebe iriya ngingo. Human Rights Watch iti turarega M23 bayireze iki, noneho yo yasubije iki? Nibyo, M23 yateye itwatsi raporo y'umuryango Human Rights Watch uregana n'ingabo z'u Rwanda kurasa abaturage b'abasivile muri Kivu y'Amajyaruguru. Tariki ya 26 z'ukwa 9 nibwo uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu washinje RDF na M23 kuba
bararashe nta kurobanura mu nkambi z'abasivile no mu tundi duce dutuwe cyane hafi y'umujyi wa Goma bakica abasivile. Umushakashatsi wa Human Rights Watch Clementine de Montjoy yavuze ko muri iyi raporo basanze ko M23 na RDF barashe ibisasu bya rutura byerekeza mu nkambi z'abavuye mu byabo n'ahatuwe n'abasivile mu bitero bigera kuri 5 bigaragara ko bitarobanura byishe abasivile. Muri ibyo Human Rights Watch ivuga ko igitero kibi cyane cyabaye tariki ya 3 Gicurasi ko kwezi kwa 5 hagati ya saa 4 na saa 5 z'amanywa ku nkambi z'abavuye mu byabo zo mu duce twa Rakiveri na Mugunga mu birometero hafi 15 mu burengerazuba uvuye mu rwagati mu mujyi wa Goma. Uyu avuga kandi ko mu gusubiza ku bisasu bya FARDC icyo gihe M23 na RDF barashe rokete nibura 3 zo mu bwoko bwa milimetero 122 zerekeza muri izo nkambi z'abavuye mu byabo. Imwe muri izo igwa mu nkambi ya Mugunga yica abasivile. Kugeza ubu u Rwanda rwo nta kintu rurabivugaho, ariko M23 yo yashyize hanze itangazo ryashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka. Kanyuka yavuze ko iyi Human Rights Watch iyi raporo ya Human Rights Watch ibogamye ndetse inayobya kandi idakurikije amahame ngengamyitwarire. Kanyuka yanenze Human Rights Watch kuba muri raporo yayo naho igaragaza ubwicanyi leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yagiye ikorera abaturage b'abasivile, ahubwo igahitamo gusigiriza muri ubwo bwicanyi nk'uko M23 bivuga. Harimo ubwo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 2023 ubwo abaturage 130 barasirwaga igoma n'abasirikare bo mu mutwe urinda Perezida Tshisekedi mbere yo kujugunya imirambo yabo mu bimodoka bya gisirikare. Ubundi bwicanyi Human Rights Watch ishinjwa kurenza ingohe n'ubwakorewe mu duce twa Kiriwa na Ruiru mu ntara ya Katanga, kutagira icyo ivuga ku mazu y'abatutsi yatwitswe muri Masisi bigatuma abari bayatuyemo bava mu byabo, ndetse no kuba abatutsi b'abanyamurenge bicwa bakaribwa izuba riva ariko ntihagire ikivugwa na Human Rights Watch. M23 kandi nenga uriya muryango kuba ntacyo utangaza ku makimbirane ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze igihe bwenyegeza mu duce twa Kwamuntu na Chopo, Beni na Ituri, kuba wararuciye ukarumira ubwo imfungwa zirenga 2,000 zicwaga muri gereza y'Amakara, urugomo abasirikare ba FARDC bakorera igoma n'ibindi. Kubwa M23 Human Rights Watch yahindutse igikoresho kinyuzwamo propaganda ndetse kikanarinda inyungu za politike z'ubutegetsi bwa Kinshasa bwanze urunuka abaturage. Yunzemo ko ukubogama k'uyu muryango bituma utakarizwa icyizere, gusa nanone kugatuma abaturage bagizweho ingaruka n'ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu bakomeza kurengana. Bwana Sentama, icyo nakongera kuri ibi ngibi M23 yatangaje, ngira ngo Human Rights Watch ikomeje kugaragariza ubwambure muri Kongo, kuko ubwicanyi Kongo leta ya Kongo ibukora ku manywa bikagaragara, abaturage bagatabaza, amavideo bari hanze, ibyabereye Makara byarigaragaje n'ibindi bitandukanye, ariko bakaruca bakarumira. Ikigaragara rwose bakomeje guhena mu bakwe. Nibyo njya nibaza Human Rights Watch iyo uvuze nk'uriya mushakashatsi, ndibaza ese ni ubuswa, ni ruswa, nkabyibazaho niba ari babiterwa n'ubuswa cyangwa niba ari ruswa, ntabwo mbyumvisha. Ngira ngo nk'uko wari ubivuze ni ruswa, kuko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda niwe ukunda kubivuga kenshi, akagaragaza ibyo bagiye bagaragaramo mu maraporo y'amaruswa ndetse n'ibindi, kuko ruswa kuri bariya rwose ngira ngo imaze kumenyerwa, kereka abo bavugira neza cyangwa abo bavugira neza nibo batabyemera, kuko aribo baba batanze iyo ruswa, birumvikana. Ubivuze neza cyane. Nibyo najyaga nibaza niba bareba imirari, niba babona, sinzi, ntabwo nabyumvishaga. Bona umuntu aceceka ubwicanyi bwabereye i Makara
agaceceka buriya bwakorewe abo bita wazarendo bo muri iriya dini, agaceceka bwakoreye hariya wavuze hitwa kirwa ni ku mupaka wa Zambia na Katanga, hafi y'umupaka, aho bishe abantu babasanze nabwo mu rusengero babicira mu kibuga barabarasa. Agaceceka biriya, iyo umuntu aceceka biriya ongeraho guceceka wa mugani icyizere kiba kigenda gitakara. Nta munsi muri Congo hatagaragara videwo z'abantu batwika abantu babarya ku manywa y'ihangu. Ibyo byose Human Rights Watch ntibivuga. Hari ibyo urwego rwa Loni rushinzwe kurwanya jenoside rwatangaje, ibyo ntibabivugaho, ariko bagatangira bagasohora amatracte cyangwa se amaraporo. Ngira ngo byose ni ukugaragaza ubwambure, ni ugusebera imbere y'amahanga. nibyo rwose, ndumva ari byo, nta kindi kundi umuntu yabifata. Umuntu yabifata ni uko nguko, harimo amaco y'inda, harimo ruswa nk'uko twabivugaga, nta wabica ku ruhande kuko birigaragaza. Niba umuntu avuga ibihimbano kandi ukuri kwigaragaza ntakugaragaze, akakurenza amaso, nta kindi umuntu yamuvuga, ahubwo ni ugutakarizwa icyizere ubushakashatsi avuga yakoze. Ahubwo ikibabaza Bwana Mushakamba ni uko umuntu nk'uriya yahembwa akayabo ngo yakoze ubushakashatsi, kandi ariya mafaranga akanafashije ba bandi bagizwe impunzi batanafite na kivurira, bari aho ngaho babayeho nabi mu buzima bugoranye. ngira ngo iyi miryango ntivuga kuri bene wabo cyane nko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rwagiye rubasubiza kenshi ati ese ubundi kuki bashaka kureba iby'iwacu bibarebaho iki? Bavuze iby'iwabo ko n'iwabo hari ibitagenda neza kandi ko tubizi, bagiye babivuga tukabireba, bagahera iwabo bakabona kuvuga iby'abandi, ko iby'abandi ntaho bahuriye nabyo, ko bitabareba, nta bene wabo bahari. Ubundi bahangayikishijwe gute n'ubuzima bw'Abanyafurika mu gihe n'iwabo bitameze neza? Mugani wa ya diplomasi bavuga bati baradushinja diplomasi wabo, barimo babaca amatwi kubera amasasu. Ariko buriya umuntu ashobora gutanga nk'ubutumwa kuri Human Rights Watch yayibwira nk'iki? Yayibwira ikareba ibireba, ikava mu bitayireba byo guteranya Abanyafurika, kuko igamije guteranya Abanyafurika, igamije gutera ubwoba ubuyobozi bwo muri Afurika ngo bureke gukora neza, bureke gukorera abaturage babo, ahubwo bakorere bagashaka buhake, bakareba ibibareba, bakava mu buzima bw'Abanyafurika nubwo batakumva, kuko niho bakura indonke nyinshi. Yego, reka kugira ngo kuyavuga siko kuyamara, ariko nubwo barumvise Bwana Mushakamba, reka tugane ku musozo. Turi ku musozo, twibutsa abari badukurikiye ingingo z'ingenzi twaganiriyeho. Twaganiriye ku kuba Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa gisirikare wa AFCM 23, yaganiriye n'itangazamakuru. Tuganira ku mirwano yabereye muri Masisi, ahitwa Kitso na Gasheberi na Nyakagina. Tuganira kandi kuri FRDC na FDLR na Wazarendo biyunze muri Goma. Tuganira ku byo M23 yanyomoje Human Rights Watch. Ngira ngo ingingo twaganiriyeho nizo ngizo Bwana Mushakamba. Tugana ku musozo rero, reka mbwire abari badukurikiye ni umugoroba mwiza. Yari Sentama wa Radio Televiziyo Nuru ya Mashariki. Nguhereze mikoro Bwana Mushakamba, nawe ugira icyo ubabwira. Urakoze cyane Bwana Sentama, ndagushimiye, ngushimiye ko twabanye muri aya makuru neza. Dushimiye abandi bose badukurikiye. Imana ikomeze barinde kandi bibahe umugisha, kandi bagire impagarike n'ubugingo, birinde icyorezo cyitwa Marburg cyangwa Marburg cyateye. Iki cyorezo rwose tukirinde bikomeye, turebe ko tugitsinda.